kianda ibere inye eyemo kianda isano isatu inye ose gwetera asina mbende enoti isano nebere isano nemo inye isano nesatu kianda inye eyemo isano nesatu. Hello everybody, my name is Dr. Emily Mutui. I am the Chief Dentist and you're welcome for professional dental services. We offer all the treatment that entails the teeth. We do fillings, root canals, extractions, replacements, teeth whitening, and also cleaning of the teeth. You're welcome. God bless you. Peak Dental Clinic, expert in dental care. Karibu. Omugusi bono lishirika lya ubwanjete lya Getembe Television Network ama na Getembe FM nigo lyakoletera obukorere bwayo gucange nasore tutarere imiye nyomberi ya Uhuru Towers lirongo litangani asebale ku rukinsemo cya Kisiko genda Kisumu agene nyumba ya M Taylor iryo tunyara ko batogusangamo naye nago kinanya bunegisaku cy'omugusi. Getembe FM na Getembe Television Network ekeneke unga kyama mugusi. Esukuru ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College igego kwarigania ase intake y'umutinyo gatano EU ebwata chikosi buna Agricultural and Environment Studies asiba kwiga Agricultural and Extension mbwate course ya Mechanical and Automotive Engineering asiba kwiga Automotive Engineering, Refrigeration and Air Conditioning, Welding and Fabrication na wigo mkwiga bale Plumbing, Masonry, Building Technology, Civil Engineering ase ensema ya Computing and Informatics mkwige bali ICT Operator, ICT Technician, Computer Packages, Cyber Security na wigo na Network System Administration ase ensema ya Electrical and Electronic Engineering mkwige bali Electrical Installation na wigo Electrical Engineering ase ensema ya Cosmetology mkwige bali Hairdressing wigo mbabwate Fashion Design Ngwege libale Food Production yani cookery na wigo Food and Beverage Production wigo mbabwate course ya Driving kuchi asibali bonsi baraganye kwigera kugenda Kigali. Samaria tane ngoro kwa James Barate Nyakundi, principal ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College. College ito igere ya serikali agosomia abana courses cy'obugundi asama ngane school fees ya serikali njayira netinse na kero mwana ko report ebese ikera abenga ya mokongeire nabo mwana agoja neri abwate enke umwana nainde ngwancherwale asabe kibasa cya serikali yakirido kuruka government scholarship eki abana bago apply ekikero umwana ore school ago apply onyora nekibese kine kikomokonya ase akomenya esandagera akogurwa na bintu binde biraganirwa ase school abana nkonyora bare constituency bursaries uno mbungo Kitutu Masaba constituency Honorable Clive Gisairo neruwete sana gokonya abana barukurwe constituency yaye nande nko bakanira arekero umwana nganyora ari kibesa ekyo gosoma nande nato tebetinga mwana ndo wense goche skuru apply loan nkonyorale. Karibu sana Kitutu Masaba elinde tuegero bugundi bachaga tokonya asama tukagocha biamon asamange nabo okubatalira ase skuli yiga kose obakirisi ni gutrasa kiramba cyabo 0743480999 kose 0782490068 ninjolero eyugwenyorero bumanyi ubumurago konye asubagima obumakiaya.
Amarogo wengi anainde yeritukeriga ria Jumanne eritukuria gatano na kabiri asumuti nyukane omwako wega. Karibu sana sekionga chinse 10 tunyale gusanga sinjira ere ya bene kigima ere teriane kuruko Matilda Obaigwa na Veni Nyaboke kura sinsemo yebimanyere. Karibu sana na nekirongo chaka umoncholeria na boigo omwana siasa kura ase bunge ya West Mugirango asireta Rogers Omoturi nigobono abiri umurai obwango igamono wesokia na gukwanira obuya obuburache asumunyamira ekirabono egetange kireri kose egari chigari chomorero chirabe chutwara egitaseni ekenene ase chinsemo cheikonge eyo gutoka ime ye bunge ya North Mugirango kulengana na Moturi nigo atebire amagenderero ao ligarache gwikirana ase chinsemo echo kubwa muno mangana yechi factory naboigo obonchoreria ase ebunge yo ya North Mugirango naboigo nonyena ase county ya Nyamira. SGR omosikoito Uhuru Kenyatta ekeraringo bugambi na toete station ya SGR igali town yeito ya Ikonge abantu tukagoka sana tukagoka tukamanyana bono chief factory tobwate Nyamira county and Kisii county chief factory I'm not talking as abantu bakora excavation kia soft stone chief factory chirigeta abantu chikoros product yagenda Mombasa yali nemeli byagenda Ngumbu twaka numusara at the end of the month abalimbi baitu baka numusara at the end of the year bali upon us neji factory cheito chechi chai transportation cost yecha yeito kogenda Mombasa echirego lakini SGR ebasa kuchaka ikaseito Ikonge it means echa yeito igegwecha kuba transported to Mombasa at a lower cost and at the same time yaiko mapema ekere station egwecha gali Ikonge ebintu nebinge birachenji ororo 2022 na buleti obochumbe wa West Mugirango inkaira lakini bakambacha 2027 again tundenge tiga ne lisolian no bochumbe wa West Mugirango nege ndontakete ko bochumbe ntakete gusalia korosia ebinto byasalekire West Mugirango for the last 10 years ondeta yora virosi otatika Rogers Omoturi eliyogolia West Mugirango obochumbe wa West Mugirango tinana kuboli kirwo kende tinana kuboli bwa MCA tinana kuboli bwa senator tinana kuboli women rep tinana kuboli bwa governor egento nkobolia anywhere asengotara no bochumbe bwa West Mugirango ondebwezi ukwana kende outside what I'm asking mwamukani yaya twange aseli tukeli monana gotebana giteki ngangori tiangire libageli gotebya bagambi baito abana baito gichensi bali batara ale naugusi ase county ya Nyeri nigobono moyega wa masabo y'abantu 15 nomo abo basiretie amagimabo asumo basoka no mobebwe para ewiki yaita epare korwa Nyeri gochinya ururu nigobono onyara gukorekana ase omochie Onyeri amasaba yo niganyara korawa na abarandia vechi kanisa na boigo mokonyi bumurayi bwense moske Kidore Kindiki na boigo umugavana bwe county ya Nyeri omoske Mutahi Kahiga nichinga kecho nigobono banyara gutoma magomba bugo cyase cinka echo naboigo kubora buna epara yechinsemecho enyara kugaligwa anani mono ange ne University ya Dedan Kimathi abo ase aboroki wabange bakutumeka Chinyange. Nataka nichukue nafasi hii niseme kama Baba County pigo hili lilikuwa ni kubwa kabisa. Limekuja tu hivi majuzi baada ya miaka miwili ambapo tuliweza tena kuwapoteza wapendwa wetu 11 pale Solio. Jambo hili Your Excellency ni vizuri tuseme kwamba sehemu hii kuanzia pale Mtoni kwenda mpaka pale Golden ni sehemu ambayo huwa na wanafunzi kwa sababu kuna makazi yako sehemu na sehemu ambapo hao wanafunzi kwa sababu ya upungufu na saa zingine mnajua uchumi na hali wanatumia baisikeli kuja shuleni na kurudi. Na katika hali ambayo tumeelezwa jinsi mambo yalivyokuwa ni kwamba ajali hii ilitokea dereva akijaribu kuhepa kumuumiza mwendeshaji wa baisikeli ambaye tunaamini alikuwa mwanafunzi mmoja wa wale. Tunataka kukuomba naibu wa rais, kwa sababu ya uwezo wenu na serikali,
barabara hiyo tuwe na cyclist lane. Nimekuja hapa kuwakilisha Rais William Ruto, amenituma hapa, na siku ile governor alimpigia simu ndio siku alianza kufanya kazi pamoja na sisi kupumzisha hao watu wetu. Ametoa mchango wake binafsi na tumesikia sana upendo wake na support yake kwa family zetu ambazo zimepoteza wapendo wao. Angetaka kuwa hapa siku ya leo, lakini ameniambia nimwakilishe, na kama kuna mambo yoyote ambayo yatabaki tukienda mbele, vile wale waliongea walisema kama kuna mambo mengine ya kusaidiana, tuko tayari kama serikali kusaidia. Chinga kiecho nigo omosike Kithure Kindiki abuhuria buna serikali ya Kenya gwika enyare gukora ukubwaterana nebigambiro imeyense eri gukora gusegokiania emebasokano ane mono eyechipara nigo atebire gutabwatia machiko apara buna okugendia chigari ase chimbiro chegoro negati yemechando iyo yabirige koleta emebasokano eyo nabo igo negatebire buna ikigambiro kenyare wanchera abakenya banyare gwakwa chifaine ekerochi kamera chiababwatire bale namo moncho asepara anene utumeka chinchira chimitandao yekerero. Mambo ya barabara, kuna shida ya spidi, kuna shida ya magari ambayo ni mabofu, mengine ambayo hajafanywa service, na ndiposa tumesema ya kwamba kama tungepunguza ule mwendo wa kasi katika barabara, ajali nyingi haziwezi tokea, kwa sababu if you are not speeding, you are able to control the vehicle as a driver in case of something unusual happening. But if you are on high speed, the chances of controlling that vehicle are a minimum. And that's why we have introduced speed cameras in our highways. Last month, we rolled out a program of placing speed cameras on all the highways of our country. Na tukasema vile vile, kama utaongeza speed kuliko vile sheria imesema, hakuna maneno sasa ya traffic police kukusimamisha pale. Kamera inashika wewe, fine inaingia kwa simu yako. Usipolipa fine kwa hiyo simu yako, ile gari yako inafungiwa. We make sure that that vehicle cannot operate and you cannot do anything with that vehicle. And the driver will also be penalized instantly. If you are a repeat offender, you can even lose your license. And all that to be done digitally, electronically. And we are requesting our judiciary to support the government and the people of Kenya to save lives on our roads. Na umurai w'ikiama gia DCP Moske Rigathi Gachagua nigo anyaje gusingira buna ere tari umugesaku nigakwanire huciase egesaku kya basigisi mensi ya Kenya asagota buna asite yanya gukora ugwanchereri anamono hucia ase egesaku ikeiga nigo bono anyara ko yakwana yaiga chingaki arenge kumwasi oria umurwaniriria wikirego kyo bunge ase bungeri ya Emurwa Dikiri chingakicho hanyara kumuralia bene Vincent Kibet buna umurwaniriri w'ikiama gia DCP ase ikirogo ikyo. Hii mali ya Kenya amepora, mlikuwa hapo? Hii mali amepora ya Kenya ameletea nyinyi? Akiuza Safaricom alimugawia? Akichukua Fuliza aligawana nyinyi? Hatutaki jamii kubebeshwa shida ya mtu mmoja. Kila mtu abebe msalaba yake kama William Kipchirchir Arap Ruto. As a person, and I have told my people, nobody should blame the Kalenjin nation for the problems William Ruto has brought to the Republic of Kenya. His failed leadership is as a person, is not the community that has failed. Na the Kalenjin nation wanaumia vile Wakenya wengine wanaumia. SHA inafanya kazi kwenu? Iko barabara? Iko stima? Iko maji?
You have suffered like the rest of Kenya. In fact, the Kipsigis community has been marginalized for the longest. Rigiji atatetea nyinyi kwa sababu ninipigia kura. Na mimi siogopi, hata kama siko kwa ofisi, nyinyi hamkutoa mimi. Siku wamenitoa, waliuliza nyinyi. Simuliuliza mkakataa. Nyinyi, mimi na nyinyi hatuna shida. Mlinipatia kura yenu. I have a responsibility as a responsible leader kutetea wale walinipigia kura na Wakenya wengine. Na mjue watu ya jamii ya Kipsigis, mimi ile shida nilipata hii maneno ati ya shares ilinipata nikiwa Kericho. Siku niliona William Ruto amebagua nyinyi, amewacha nyinyi, ameenda kusaidia wengine, nikasema wa Kipsigis pia wapewe haki yao, wapewe share yao. Niliongea nikiwa Kericho, ikine nikaongea nikiwa Kapsabet. Na mimi niliona mumeanza kuhangaika na mlipigia serikali kura. Nikaambia William Ruto hii wa Kipsigis pia wapate. Na asingane genderete koleta libirira litindi mensi ya Kenya animono ensemo ya mafuta ya petrol nigubono mubunge okikuyu Mosike Kimani Ichung'wah anyare kwerabuna serikali yensi ya Kenya insi oboteneneri bwaye Mosike William Ruto nigubono erachikone kibuna yanyare gukora obukurumi ensembeyo na boigo abarai bonsi balia bakunereria ba Kenya wetera sector yo banyare kurusiwa abisi. Nimeona wale tu watu wameleta meri ya mafuta. Lita moja ya mafuta imeongezewa shilingi 43. Serikali imechukua hatua ya kuwashika wale ambao wanahusika na hayo mambo. Na mimi baba askofu hupenda kusema ukweli sababu haubadiliki. Ile kampuni moja ya One Petroleum ambayo imeleta mafuta gushi ambayo haijafikisha kiwango cha mafuta ambayo inafaa kutumika na Wakenya, na ikaletwa ikiwa na shilingi 43 kwa lita, pesa zaidi ya ile ya G2G. Hiyo kampuni wameshika wanasiasa wawili na mmewasikia. Wawe sasa wanatumia vyombo kama hizi kueneza siasa za chuki. Mimi nataka niseme tujichunge kama Wakenya. Tusikubali siasa za ukabila, chuki na mambo ya ufisadi ya haribu nchi yetu. Ndio maana baba askofu nimeona niseme hayo kwa uchache sana ili nikubaliane na wewe. Na niwaombe kama kanisa mtusaidie. Sababu mimi napoangalia wengine wanasimama kwa madhabahu kanisani, wanatupa cheche za maneno za matusi, siasa za chuki, na niliwaona hata jana ayo na yanda mange kendera ko yanyora wetira Getembe TV asinse moye kionga tinse mochiri cha Facebook na boigo YouTube na rotonyore TikTok buna Getembe TV na boigo FM nchenguro ko matilla baigwa kendera utwara oborigero bia nere veni nyaboke kurwa sevi manyerero na boigo Kevin Ongeri koletera chibichara mario gya senchera enyikirano yaligane kigema ase umurobelio rasoe asembio umurobelio obwekerorano emaragoba engia. Omurayi omukuru bwense ya Burkina Faso Thomas Sankara niga tebete nige kuira ekerengo gete kyubo balimo kibirengeralio eliokolenta amontelio ya magenderero asama tukabusio na kyoge kogera omuseneta Gloria Oruoba erure koba ebalimo yaino aso musimamo y'omutindi akonye kurwanerera omugusi inyora
Sankara omusike Uruoba nigalinge omuseneto mochorwa wiki amagia serikali ya UDA kurende agesokya kubwatisia omurwandereria wekerugo kyobora igwense kurwa orogonko rwagusi omusike Dr. Fred Matiang'i abange bakamuruke balimo igoika kaurwe kerugo kyaye kyobo seneta asogotenena no mugusi omwabo no nyabono atabwati emirimo obeire okurwanirira abasubati wekinia kiuchumi koenana ebitamba byobochenu nabo igo kurwania chisegi chiegenka bono nigo abulirio mugusi komochora buna omu women representative bwe county ya Kisii asobochori bwomwakugocha elio aire obubalimo bwaye alia sebunge agenderere kurwanirira omugusi emeremeye nigetage tomusubati omulemu Uruoba narokwe balimo takumeti kugicha obubalimo bo bokonye kurwanirira omugusi mbuya gutwara omusubati omulemu gose balimo kubwa gutwara omusubati omwoba okoni gesaku uyo nere Gloria Uruoba ebalimo yagusi. Kila nafsi na ogukwa kwarariwe kwa Engineer David Angwenyi Gichana oicho ichane kuraria ogukwa gwa Engineer David Angwenyi Gichana no mwana onyegusira Charles Gichana Angwenyi na Azina Nyanchama abandinga mona Agnes Kemto Agnes Mura ajoisige sale na Sisira Busubore mwana ohalbatara temo na nyegusira Isabera Kerubo nomugaka Omurin Mura Ise Zoela nyegusira na Nana Ela mumra omwabo Naomi Deborah Ven Wilfred Theodora Josephine Alice Joyce Betty Azinath Nancy Paul Irene Robert Kenneth Pamela Anthony Tom George Javed Evans Nyagusira Oga Nyaboke Zachary Tufosa Dixon Nyagusira Ronald Edith Jacqueline Nyagusira Joina Edina Grace Angwenyi Monari Sunday Roema Robert na Abraham Munomwiwa Abuombonyo Omboli Nyagusira Onsongo Nyambare Musinya Nyakundi Mukaya Nyanchama Angwenyi Jerusha Mura Nyagusira Bwali Bosire Ongwangi Ombori Bosire Mother Nyagusira Onare Atandi Honorable Paul Ongera Uchwangi Nyagusira Oyengo Mukeira Karen Namurangi Samson Enoch Shem Aruben Naftal Mary Batsheba Gladys Maxwell Robert Eunice Yukabeth Nyagusira Ochoga Peterson Siro Atandi Nyakundi Jemima Lea Mikuro Dixon Nyameta Nyagusira Joseph Justin Mosomi Alice Komboka Nyakiralio Robert Machogu na bande abange mbamu abo bali abakurukwa Nyanga babo Mungale babo Rina babo Minge babo Maruko Nyachae retired Grace Kodek Eduarda Jev Yumaikina Joe Ward Karen Yunuke Joan Angela Innocent Colonel Alfred Monari Nora Mother Benina Jared Ogake Rabera na bande abange nsemo ya Wycliffe Ongata Humphrey Nyara Wycliffe Nyanchoka Judith Kemto Professor Nyambaka Kaburi Unyambu Dr. Moses Dr. Marasha Grace Maureen Nabande Isamoke Axel Jacob Salma Agnes Averin Dr. Brenda Lian Charles Dr. Raurit Raura Alisa Lavi Dr. Nyatichi Unyambu Junior Rogito Brandon Byron Abevan Watson Kerubo Julie Kemto Maina Charles Gichana Omoke usoma ikono Omoke Dr. Kabarak Porin Jerusha John Rentani Roni Deub Bonk Sharanta Nabande Abange usangirilia ni gukora abichirikisano na ibere umutinyoka ne 2026 asenka
yaye mwamunalia rioma obere norusu enkendu ya KTRH Al-Amis tariki kenda omutinyokane 2026 asaberuna kwendi wa Ijumaa tariki 10 omutinyokane 2026 asinka yaye gotoka Nyamarani igetioko entangani mwamunari North Location Sensi Ward Kisii County kurwa chi studio cha Gatembe Television na Gatembe FM ni tumira ngora na magombo nyasaye abalemi chinga kicho kendu obanene. Kila nafsi na ita ogukwa kwaraliwe kwa Martin Andro tochende kuralia ogukwa kwa Martin Andro nomugaka Rebecca Bonareri Ise Joseph Ondugo nyagusira Aisai Nyakundi Everin Nyamisa Enrique Bati Teresa Bonuke nyagusira Rael Buyaki Masiacho Pastor Thomas Nyabuto Rosana Mako Nyambeki Miruka Nyamburi nyagusira Bibi Mother Mugiti Nina Rome Maina Mukomba Ongasi Mukomba Oroti Mukomba, Robin Chacha, Pamela Moi Nyamisa, Mutongori Kababa, Ruth Esther Edna Nyamisa, Sister Makopio Gatembe TV, Nsokuria Dennis Omando Edna Nyaboke, Delphine Bonareri, Innocent Simbe, Divina Kimuma, Geoffrey Ongora, Lawrence Martin, Fade Mura, Derek Ondugu, Brighton Musa, Stephen Mugaka, Deiden Okachi, Blessings Kerubo, Elvina Osebe, Regan Matida, Emmanuel Mayore, Michera Crinton, Duncan Precious, Kemoma, Valeria Bonareri, Fade Mora, Bright Monchari, Wilfrida Kemto, Azair Jr. Nigo atigre aba chokorolia abange. Usangirelia nkobe chiliki isano na isato mutinyukane umwako yo 2026 Jumatano. Nigo awara rusiwe enkendu ya Bosongo Vinro Om Alhamis taliki kenda umutinyukane umwako yo 2026 asaberuina na kweni wa Ijumaa chitariki 10 umutinyukane umwako yo 2026 asinka yaye egotoka Mungende Village Gogita Riana Ward Bonchari ime county ya Kisii kurwa studio cha Gatembe Television na Gatembe FM tuatumira ngora na magombo nyasaye abagate na kubalemia chinga kichi choba kendu obanene kuishi na omilele kila nafsi na ita ogukwa kwaraliwe kwa Victor Mainga Moire toichande kuralia ogukwa kwa Victor Mainga Moire no mwana o Jared Nyagaka Moire na Karen Moige niyo mwabo Merizedek Moire Matilda Kemto na Rosemary Bosubori mbamwabo Nathan Nyagaka Amazing Nyakwara Sylvia Morin abakuru kwa Nyagaka William John Egati Yabande nigo ale omwana omumuro mwabo Bernard Nyakwara Tom Peter Onyinkwa Kennedy Okumu Robert Ongeri Nyakundi Breakdown Ongeri Micheka Egati Yabande abangina moke ngamona Mary Nyagaka Rachel Pamela Mondesta Melen Egati Yabande niwale omuchukuru nyagusira Lawrence Nyagaka Joseph Onyinkwa Okumu Manyisa Crisantes Okumu Francis Ondieki Teresia Micheka Omwando Manyisa Onsongo Manyisa Magoma Nyainya Nyagusira Nyainya Bundi kurwa Kenya bao Peter Okumu Nyagusira Peter Matara Patrick Nyagaka Christopher Makori Nyagusira Charles Ongeri Nyagusira John Momanyi Nyagusira Bisinga Matara Egati Yabande Ngina Rome Tyler Caleb na Verma Nyagaka Moberoye nigura rusiwe nkendu ya Kisii Teaching and Rivaro Hospital Alhamis chitariki kianda umutinyukane umwako yo 2026 asabiruina kweni wa Ijumaa chitariki 10 umutinyukane umwako yo 2026 ensemo ya Gatembe Buchura sublocation Kiamwasi location ime ya county ya Kisii ukunuko kwa tuaralirie wa Victor Mainga Moire kurwa chi studio cha Gatembe Television na Gatembe FM yotatumira ngorana magombo nyasaye abaremi chiga kechi chobokendu obanene kuishi na Bwana Enoka Elia wako mbinguni kila nafsi
na itao Inka ya Muumurwa ba Mutembe Village, family ya Muumurwa ba Mutembe Village nigo bakubariria kwa umwalimu Joseph Mukaya Ogeto no mwana unyagusira gusuba bali nyagusira Sotero Ogeto na Anna Mukeira mumura umwabo Rusia Mwango nyagusira Agnes Masese na Sebastian Nyakawa no mogaka Urikista Nyaboke na nyagusira Salome Kerubo Ise Charles Makori Athanas Momanyi Lawrence Mugusi Vestaza Obongo Alfred Nyabicha Patrick Umbaye Liliana Bironga Betonira Nyomenda Charity Nancy Lydia Kimuma Kruvas Onturi Rispa Ugake Clive Obongo Lena Kerubo na Cleva Ugeto Ise Biara Ann David Lilian Olive na nyagusira Biusa Mbamwabo Edward Momanyi Benjamin Ayoti Nyaemo nyagusira Christopher Momanyi Mathias Makori Tamuge na Mochere Nkolera ya Mekubo Kamau Oburi Ongoto Nyamira Momanyi Odoyo nyagusira Nyarecha Vichage Kaburi Mangera na Asosi Abakoyoye Ngamona Matoke Briska Ongeri Konsilata nyagusira Masese na Aroni Nsemo ya Migosi nyagusira Orenge na Nyatangi Abaisomoke Ngamona nyagusira Nyakundi Ubuocha Uturi Nyangwara na Oiseni Isamoke Thomas Masese Rafael Mosota Eric Momanyi kurwa USA Andrea Makori David Nyakawa na Bande Abange Nsukuru ya Abat Ogecha Samantha Father Wenslaus Nyakundi Obraziri na Bande Abange Abachukurulia Ngamona Chris Brand Kamau na Bande Abange Mubere nurusiwe enkendu ya Christamarian Hospital Selikikenda umutinyo kane umwako yo 2026 asabiruna kwenigwa Ijumaa tariki 10 umutinyo kane umwako yo 2026 esenka ya ye Mutembe Village Kemera location Manga Nyamira County kura chi studio cha Gatembe Television na Gatembe FM utatumire ngora na magombo Nyasaye abalemie utakuwa upande gani Umugavana bwe county ya Kisii Omusikesi Mba Arati uyubwa nchete gokina chisemi nabono obuna enchire ya moyo goikirania egati chira chiri alire taba menyibe county ya Kisii nigo akobaligania abalibonsi baruete okoboli ya gwokonyora chibasari kurwa chi ward chonsi cha South Mugirango ward ya Tabaka Buikanga Igetenga Bugetenga Chitago Burabu na Muticho wikirana ase egati kianya marambe Jumatano yechiraliki isano na isato mutinyi okane umwaka 2026 kuchagira chinsa ibere chia mambia asumo yiga bugo chakia na kwena na chibasari Gatembe Television na Gatembe FM ntokuletere umuyigoyo ayemo asiyemo mwensi mwaliganiwe kazi inaendelea. Gusie bono na bukwegokia asogo sonja etibia wanje tia Gatembe Television Network wetera Zuku Satellite Channel number 038 egoki nimirulu ao ya Gatembe Television Network ayene amatiao kuli miensi ya Kenya ili ya Tanzania Uganda Malawi wikanonya Zambia egulire edekoda ya Zuku chinga kichiga chimereka je Christmas ama no guchingira ku mwaka muya iliwego kinimirulu yetu ao inyuranga nigo okonyora a channel ya Gatembe wetera ase Zuku Satellite Channel number 038 Gatembe Television Network ekeonga kia Mwamogusi. Peak Dental Clinic nenya gitalia kurubo gwene bwabo asomo chando bwa maino igoba kurubo kale bwabo buna okorusia maina lya bwa tomu chando
koya sivya komenterwa amaino asebalia agogete nkokwenya bale chininti nabo igongo ticha bara maina lya bochogete enyagitali enige kuro bokodi obobwensi asiri golire nsekegima mbabwate nsema sabana bakubutera nabo igokogosereria obokoreri bwabo no bwabwango nendo bwikiranwa wigo ngokora bali scanning chimashini chabo ni chibirongo bigoro nigo bagotoka imeyo mucho kisi asamagacho a Uhuru Building asiri rongolire igoro yebengi ya Kenya Women Finance Trust wigo nabo kubonyora gwetera ase website yabo ya www.peakdental.co.ke wigo nabo kubonyora gwetera ase nchera yesimi wetera ase namba enotisa nebere kianda ibere inye eyemo kianda isano isato inye ose gwetera ase nambende enoti isano nebere isano nemo inye isano nesatu kianda inye eyemo isano nesatu. Hello everybody, my name is Dr. Emily Mutwe. I am the Chief Dentist and you're welcome for professional dental services. We offer all the treatment that entails the teeth. We do fillings, root canals, extractions, replacements, teeth whitening, and also cleaning of the teeth. You're welcome. God bless you. Peak Dental Clinic, expert in dental care. Karibu. Omugusi bono lishirika lya obwanjete lya Getembe Television Network amana Getembe FM nigo lyakoletera obukoreri bwayo gucanga nasole tutalere imiye nyombeli ya Uhuru Towers lirongo litangani asebale kuruchinsemu cha kisi kogenda Kisumu agene nyumba ya M Taylor elio tunyara ko batogosangamo naye nagokina nyabunegisaku kyomugusi Getembe FM na Getembe Television Network ekeneke unga kyama mugusi. Esukuru ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College igego kwarigania ase intake y'umutinyo gatano EU ebwata chikosi buna Agricultural and Environment Studies aziba kwiga Agricultural and Extension mbwate course ya Mechanical and Automotive Engineering aziba kwiga Automotive Engineering, Refrigeration and Air Conditioning, Welding and Fabrication na wigo nkwiga bale Plumbing, Masonry, Building Technology, Civil Engineering ase ensema ya Computing and Informatics nkwiga bale ICT Operator, ICT Technician, Computer Packages, Cyber Security na wigo na Network System Administration ase ensema ya Electrical and Electronic Engineering nkwiga bale Electrical Installation na wigo Electrical Engineering ase ensema ya Cosmetology nkwiga bale Hairdressing wigo mbabwate Fashion Design nkwiga bale Food Production yani Cookery na wigo Food and